osong merarugul adar kuk mas beilturn in. Mertiar program rakam rakausis akle au eragi mo mulak mo esergit rogul kuk o kiara TMC luasea akausis akla mlo lungul sera o tru matarbuil. Mang goradim lenga makambesel mama facilitator tial men mutrelang digim now resume. Di besel testet tial blay Jackson Henry. Ngirma nga manmol. Mama mo murel almor mata del beklong ya walu dor waigel blangarira ikan berkode mata. Makmuter te ale Mr. Henry Jackson ya brenga sulit. Mas emel ko kongir kamameleng. Yung maral wasya kakarusul dasu. Do to auto sweden gira society kita dengan nga tang swil gira la blur bela. Akum tir nga makambes ban brenga sulit. Mas emel kongir kamama matengel wasetial tol ki marurungi on a voluntary basis. Agi di sumerial marurungi melat keluasi agi ang ari agi muswira ar other belo. Agi man meringa sulen mos emerjan ko. Tiregal man meringa sulen manginumangal kemasang ito ka urere me Kamle bubir nga. yakble gubir ka enak ni haro. Bal muspala kabam umralo si muspala wat kidul klalo. Happy New Year, meron kami rogoy. Ya, gimora gel sa mama nol all tegel issues sa mama. O mes yung problem rablu bela ng altaen. E direct la den warti alblaya. Mania den wara ngawak, ma den wara ayob. Se ne posted tial. O madangali masubok nga ni issue kami so mi malu min so mi megester ko mam. Mal open welcome. Di wala gibo mo mo len so kan wati al man merenga sulela Mr. Winter. Ya, kloro bagal to argile mlekkielo ng seor kumamra udasu. Mla akut maklil mo rin es el program rin. El klela program rin o asya government tergit angar rin. Ya, ngawak yung tergil longra artial blay. Amla ko ngay mang mukukul top dra program rin silong ngay mluro edek. Say subject ni government tergit angar rin. Lagi direct mal mali arbeklado wase. Global goal do move shell labasel armula Mr. Wilter. Atokora government tergido matokora klangar tergido matokora finance especially. Mal mrenga suliu mo subil tune in. Me Jackson Akum das yung katengem metro ma'am. Mang me ba ko dasyo yung lekor ko. Ya, tele la program bergi darbe klara di bengali. Turum e melbunga teme mangirma nga turum e melbung. Makampesa turum e melbung yang akal ngari aso ka kusis beransel. It exchange. This is a conversation. Maka agi maska te alam mang katenge me makamo otis ero sige bara blur bela relan since. Era ado relan tatsika. So, all yung ale ko. Bamsaule yoele. Balbunar mo kan me para John Romeo. Si kami invite na nga tablor to kwa tura this week. Akot roguil solution na government maiga na mirigi. Dia kan necessary nga imal la government. Agar belum real contribute to mora improvement na government maiga na mi. Sira ko. Ongeru akong daswa debate ako til partra fundamental na democracy rin na yoele. Kita Moses mal malitel at tumle ade yang arni. Tiga tumle create tel government tumle fight the change again fundamentals ni. Ang gida ngartiang lol to da uswedo na voluntary basis for the purpose all tagil issues it will improve the government at the end of the day tel government taklok little bit lang. Pangamal di mula ro ban medyan ko di akmal di fokus sa tora economy lang sige dia fielder nga mga banking maruat ko real estate magarang olgis economy sige da sokal di mo bring up the debate uda moria uda sa to law sis aklo sige da ko opening statement na ge Yoel mol okay me kuti te alugong Yoel ti state thesis nga ge kita ngara okmonal toy magada masusul tingel a Socrates akan biasa maswal ada Socrates a Socrates ay lukwa se sel to daw the swell ese a thesis atara do to daw the swell ese tela antithesis end up bringing the create a synthesis mang
kita ultimo daw doswed di thesis na kada alsils te ngirmanga Sovereign Wealth Fund or known as SWF. Yowel nga na maladong okleman magater tip masingarama belaw mal slow igana mingin magis. Rama private sector mal slow. Makorem lo study ringi yung tik mase missing ra other belaw ra government ringi investment arm ra government. Gida di maudod ra kampak tilmay uspe may galudod pura tax magagi dele fees urut ra government ringi. Esel kampak fund da problem ringi se benign money. Igil gaso edel magarar ringi ke sengirmang. Ige trigel fund managers urut taigig. Number create atara fund pela SWF. Kada maudod del malo ara olsel uspe ringil for two main reason The first reason stabilize na economy ringi nam diya kadangara boom and bust. El altamig dangara bust Yoel. Dahil talaman la pandemic at tilmila economy ringi dangara bust survive on loans. At next issue ringi dak mase the stabilize the economy. Sidot mas stabilize ginal nga ringi ako source raw do. Masel tal the hit ringi dele a rough patch. Nga atara sources edo spe. SWF sometimes is called poverty alleviation program. Len tolabag agidul udo dolabal focus sa gidele destinir belot masengral investment goal as well as reach ringi. Sildo borngi india kadi do nervous ubo ka mo Ornya issue ra digra government na mosong saudo. What tagi del $60 million ng dilura ADB is example kasi hindi mula ka prepare ourselves for emergency. Paulo ka damlo rin ewo mo alone ng May at tara condition alone ng mga mo si change sa taxiw. Gitel nga ra taxi el ang mo si tiam leswad ang atid hindi do ngilin. Negotiation na rin between us may ADB aja rate mo sa nga amal Pilur asal saying the condition at masagiri will reform at taxiw. Gital nga asal mga issue ni. So, ngarang tel SWF ngarang si Eruli. Okay, tida example as kumabelaw aswal mo pabrura project Yoel hindi mal high capital intensive, mal low capital requiring. Sige gido esperas tagidal SWF Remul, rolang sel seed money. So lang as invite ra investors local ba foreigners. So lang iruli tayo fund mga mos ilmo o capitalize ra project. Tigi lagi mga malungir ni. Asumaral to ko matagi dal shawaya maasego. A produce a profit. So lang ako bali sa BL meruli a prospectus Prospectus sa malwase, kami will investor as kung mga audio view, lang expected return of view. Malokal other belawas ilma udin manutura ang selling ba. Marambo to udem rapang kay Yoel di musuka 1% ra interest. Ela kanil ba half a percentage Normal udem rapang at time. Inflation ko law udem. Siya malgorning sa dal audio de Adam lay investor business mga. O laga mo partner equity owner tiagi dele project. Tiagi dele sovereign wind fund amo take initiative and open dili. Ilang question at mase kada may agagi dele seed money rigid. How do we start this ngirma? Yang atiro raw doswege Yoel Siral ibornia $20 million surplus give sira tamra between 2015 pa 2017 sirabo niya surge ra tourist asinal may esel $20 million samrar niya dimlag yadal turnira agad dele compact money by lagi yadal open ra sovereign fund gi so lang uspe ringil esel board mo ran lagi ludo de Yoel magi other bela wa control lagi ludo altan nila ka control gi ra compact money giving nga imala tigil investment managers nga New York. Patigidal fund a source ringi arogul surplus money togra a budget ringi. El abo mesra news ngirma ng malwase $8 million surplus ringi from last fiscal year. Kasi udo das ko mang if actually as kum semral cash money
Instead of putting it back into operations, bayan na mul open at tagil sovereign wealth fund rigid. Mga rulik yang Yoel, tama minimum kambes, gilbor nga la. Wala mornya sovereign wealth fund rigid, incorporate rin mornya bordel, bamesa gagil fund. Tiang amne ko tululas wa tilobra 1953 adra Kuwait. Tingay gelu dira oil me solang create a wealth fund. Dari nga board me sa gelu do they we invest. Ang Kuwait atara ko primaral pura. Edmora Asia Singapore Australia magagil Hong Kong. Ang rama government rigida di all dinari issue ra budget rini. Dan dia ka investment arm rigida Yoel. Ida di depende ra tax revenue, depende ra gelu do ngara akampak fund rigid magel fees ngara do lay. That's all. Kita ko ra stylish. Exactly. Ra Indramand. I see. Gidal we create ratara engine investment arm ra government gidal wala gidal bulul wa Singapore ma Hong Kong ma Kuwait. Gidal ko ra di opening ra kay ngaka tiang ngara tiang belor al shields ra kalau mana ra tiang belor el issue mangar ada sil windy gumdas wa government gidal na magilom das tiang. Tigan sa leaders gid president Tamo gid mo dong okle. As kung mandiakat sa sure tiagid, is adal invited tigil ilimos ka adara Wall Street and Bay. Tigil prigil incorporated yang, it put seed money, kita start on the road to create our own SWF. Sel public-private panel el senator akita ta pusungim na mola since el mo armer ti agid el mawdo lo ang rulit ti agid mo alo gudu create ra mo rabadir ko ya katarala no ya tel sovereign wealth fund ti agid ya wala magalulo de invest masril mabibere galulo de seed money open ra commercial bank Mas ay galungil do invest tao diri. Exactly. Then ngadang iyo ngada bibira investment ta adala das el morgil mal high risk. Alubeng mal management intensive. Kasi why say dos pegagid tigil program so lang open raral. Sel open raral maria confidence ra investor man adra blue. Iti til mawdo dir el mal aral sel. A Bank of Hawaii report it mase we have $175 million deposit other belaw. Ang malbuto ka uder belaw lidong okla. Aram yan nga sa siragay mal invest ti agid lo bagay la government. We create a wealth for everybody. Let partra aba purpose ra SWF poverty elimination, the trial minimize sa albura pala. I see. Sige na ko na missing elementary gidra. Ngari ako ra. Kam ko ra o. Kami na nga siya subject. Hindi ako may say. Kumdaswe ang sigumang patokal bulu ospe etial sovereign wealth fund. Ikaltuk lagi kita bulu, dengungil besul bulu. I say malungil besul bulu. If there's a time kita other bela ungil do mo ulerni, this would be the prime time. Kita mendingin lo sa eli ang kaburu top the sale press release of the president el diblo do ngil bet adul to ra kampak. Dilo sige na malso na double. Oy makpase al subum ela sel financial package so bangela igele baby ra to ra development let's say for example hindi ka dadangel wa saying lornya ngulsi sebenarnya omru hospital hospital omru rail ngarang plelal amot ma kay mal club palyon digel elmo mede ludo dul si Pedro lablo uspe malungil nangalot tur al sovereign wealth fund al lela kamaro mese sel la kampak trela sel MOU awasi from the press release long bringing at 20 years bilgula say kampak tergita sel economic provision sa mo mereka 2044 bilwa say tiaigit sel lulubong el partra kampak el toraw do mengkira era al magim do sel 20 years ikatamla maktabi iyam sisi blur bela lutoy rawngil the economy kaya igid si Pedro siyang motanggal siya igid lurbela mautoy de mauchirs
emergo amrura economy. Bela saludo del natko del waseng dabr sel el offer da 2020 bulgo se simle 400 million endam elangara 800 million. Ela se waseng kaber el al fiscal year next year molmutra 4044 selulbong rakapak luwas igal mer elang se kita molubong ludo dram digel dum. Seldo tabar tegel mo yung bulgol way sige. Paise. Okay. Di inggit del Arab trudo lo sing mo kong irinya kong konisera briken. Ma question na se Kasi ano mo tabap ngidra. oh ma question se la sel dul may ingedam kadal mo lo se magrangul investing itel bulur belaw malu outside mo so lo gisitel economy mindi kabulut mo metara after ti agidle 4044 gidal am lamat ndi Yang kidel mle at the same time rado sadr tiam itayam le du rada igual. Lu asyam rigel am skida udude em skida sid mani rigid em skida morada money management ya 15 years later adme katamlak matani. Remember? May gawin do akong daso sa management sila algoritma Jackson ang most important. Ay kada ngay mo $200 million budget kita tarra kada di YC kita mo sigwa baby. Di mral important ta kadamral omes ra regordra bebe ra blue na akplat tegel establish. Exactly. Di ungungil busul butu. Ato ka raw guru, ato ka education, ato ka retirement. Ngigel klise lablu au logat mo. Kita adar belar elang ay kita major issue gidel. Kardil kar sa gidel level. Ungir na timing like to say, len askumral $800 million ang irmanga rodolay. Instead of di may giludo del me do ara operation al uban back to compact funding. Imeda ito nga sa sergil open tagil SWF regid. Kalau mo morger. Oo. Ela sel tiay gidel. Ela mal daw na tetel tiang maybe yung alme presidente ng lamutan mal mo kumakay. Ditial let's say $200 million era ng ludo ng compact ng investment. Se muka operate dia kal YTL SWF ang sinking fund. Siya ginagawa ko yung ngi sell ball mereka 2044 e kadam la zero out ngi. E dia ko ngi lo sa tiay gitu PS lal negosyo ngi yung how does that fit into this PSL compact review agreement to sign. Gitu ya. Ya mal interesting el subject diya ka makabisulan na bring rim gitu kora. Tilo asese dol tirakra do ramnur bela ato ko ekonomiya tara ko main subject ra el alta Ngot close to clear. presidente mal negosyo di negosyo giril ato ko raw do magumdas wese dia kadil kan geister government kan geister gider ro ko important subject el bot tatsrima prenga sulem raungil el parte la a discussion na ngari kami de korgangir mga subject ko ila Ya nga ako te ungil sils morgmil kuk no se del tmagal elang. El ora idun come sa tiagi del grus. Tia yam ngrengek. Engarnya litakla mar katolik e ora idun morgmil ruba ka kambes ma adalbay. Lo sa malaway sa tukoy bolto drangrek. Laglut mel di bao. Mang aigal Bekil time raigal mergolo kuarra kal raigal gidil program mangidil rabuai akpul ol melulu emam da so satu ko ilbugul boy boring out tutelel ilakal lut mer ngakal di baaw mang ati ay gidil lomsaw dal ngari mal cloud tuteler el al time inya mal waigel molgoy ngu temela amimok government ad democracy giredel leda adablu Nomad ng liya kabel gid matokoy ng arapaluan. Yo to daw suwed el kirel. Ya putokol ka cross ruldas mo to ma ibra bod gautok ese amo ugut makliem el liya aw abes ruldas ungil ruldas. Maklot to tele like agid el gautel de nombre kam sa te ruldas bes akter balko am das yo. Ding klot to tele la do sa da to mo blatak. Emergo el tigel adel gu kwai gid el gu ngaringa asesel do tengel toy. Mklul adam lamrula betokol tokoy so edu ko da saya gid mora belum sera ar adam moreng se ko ada do adrong lir man to tol dusin bergid ma mora matakled mas edu mo gut maklitial el bulwadan mongin ma nga ka maldi soakal el tokoy guk molto el anga
auldas matukoil girela tax tial besel tax meng akmo so apodo southern yaktimo o tobda igagi del gir lo sea tial besel tax el PCST no mu rakotel ko singil rakotel pui madi so lo gel lo sea ar adel tigal mru lalla ma ultau talla nebdang litia mol tau teringi rakotel ko singil rakotel pui el gir adar belau mablul adar gil lol de warmut el gir la besel rakot Gudul mes rablul adel lo ngaringi hana bilo bubura bekel bilo rablul adel neto da tibi mes adel ibn meloi grarael baru pari e gira di telatan lem maria de katem bengel wase apol ku kra ko tel singla buil engbo mrala atel bes tak samuror mengmotaka lalak lalu tem la mostatro langas se gira gri lo ase tiang le ke ka malu intentional mengteklet el merur tial tax rulid mo kitar mut e momring la tokol mergit sel kotel sils ongerung sera da sen kiora a 2020 e kadam da sen kiol ngo mandate malu ngara mestri tikal mteklet karo biselang wase ko mol ngas ata momrura pesel tax ko mol ngas tax mo ulang sa klela ara laklalo segi ma alu tiga sa lora dong oblin man TV maradyo rol to do suilo set temo mengitigai ka secure gid mortel government ete dilur gid lo sai ka kita poloru ti ai gid a demokrasia mi mokol government te kalau lengar al sera un de warra ara ata moto lo se ai ga gid so maml mo bet mok secure maml mo ya ada lo sum to ngai ete secure mo ya sugum kuk te kal ngai to se ti ai gid so mam o morur ni Temal meski misal militar at mungkin lo saya kita ulang utmok. Meng ayegi dak rik mergo asel asal nguringi agel toy mlamer nga ka mamira ada news. Adi kan mal asal mamra igal toy mladu boleh. Ka medngua at ora dengi maral maga sigur. Tirger rogul adar belaul lo mesrela. Mlama agel biler tirra a December tan nombre gel buin. Sel 10% sel 12% PCST angara igel biler gau ngara biler gau adengi ma igel wastewater di aral madiat mengaria ngalge ka mo bilir ngil maskar eli makmal asta dengi makri ka wase watia albur ela ralak dim lang mas e kami aku kol ngas tiang hospela dengi ra Desember dirka bolorora PCST mengaringi mga adome sa beto legal pesel tax maraklar na mumaget yung regal ang aringa mal alwidr ngi ma kitro mrun ngaringi lo ngas aklal mrurak ngargi den bongi tiagi de sel lo tig lo asing iden kedalam dengai rablul adar rogil wase atak sa dia kalungil toy sel sugum babulu mo bulu wa elang mlama hitra barom kanamla economic crisis ya blura taigel maral belu aku telur ringya aku watak semerio ongerung mau do mal remosa adra belu malu tembal mura bisnes maikam tial membegisa ekonomi WIO mal aposit mal omto tial dorur ni ma aun baguker masok loker tigal adro biak ulo ma presiden badal wase kemi sebe iu lo ngai ngam tamam yo ngerai kalkel kuker bigidar adar belau Ketika kutuguk tilmu, ini mau meremos, erengkuk melamrul mo, bodi dol tidak kerni. Yang kaki itu rupa orang itu ngamal betul, bos kita melasois lah betul, legal mondar bela orang kampak, ma konstitusion, ma superport, ma ipse ko ma gerugul mondar. Sel mal neklon mondar ay ada kalau sen klungul baktit tu, sel waset, ada lu dia kau tungai masois. Mak question nga kawasi. Tar kami ada bela lo mesetian, sebi usubatak. Lalu kombo ay sase ko sibi mudangli sel lart me alon lela wabil tokoran la giril tial tax sibi mo mudangli sa 6 month sibi mo mudangli al sel tarrak subi tianga me kangesterak ngarki india ngam akmlaw gera ala di imol adala al gudngel waseng tigil mudangli tarap tokolat a chico nakamural ka gidruba kam interview ni tiap bago aku rengasani
Hindi Johnson Toribio, Arnold Oilo, atau kata la ugerti dia kalau tadi. Mengarang tirgal sum tetruil adala adala understand. Dia kalau tadi. Mengarang kau adala perlu. Apa tadi. Ege akhir ngale ungel. Mungkin mol mukul adi mol mangle. Jadi menurut Abu Buas oke. Kalau jadi mol mergi. Akti muti alkel maskamiu. Ego mo ida ulau lego. Kabong yan ambes. Hari ako nakamin terkau kiri na. Ya tiang ang namo 12 days, almost 2 weeks ral si sebetial. Ada si Hanabit. ya kita hanapit lo sa kanya. Ang ginamang book. Flow up ngelra. Ay ka kita legel hanapit narmira. Ding ako ti observation nga katial to ko. Maldir ka era January 1st ang ball start katial to ko. El mor el al kadam la ibuli ara kal el al peser ra kam diri kan diri ka bol ngem no. So mundia ka do ngalil wasay. Tiang wangir mangal mal passionate tigiratal issue ukari abla lesang lo mararangil wasay ay ka nga diakal girel wasay gi. Seng sebel sustain over the course like wasay. Bila timing ay gal to kaya adwo di ngari mental fatigue mang sebel lo taka ngarangi mol istro ludong mol ada mo sa Al kam so dia mental fatigue ang wala dia. sel lecture mo para mo saular mo berni skarete ni mang lesel sel obora segi del point kasi ko kuram lang sa ular mo mau dosyo makis tugak la imam lo mondari mangolo tadingi engirel ngarnya cloud or the el mol segi ak bring sel point ring akpol trial kora absurd by gal dynamics segi da other belaw sel kalbornya cloud issue ek to makis lo morngi or the el hook for some period, short period, el hook dingin mo yung mga ngarang klel mo. Kaya kita ngir mga question sila kung matigyan madilegan kamaloko maroko okay lang nga uplo oil tran absurd ringi may lagi na uplo oil nga kon omes na barang artial hook kami tigida kya at kya ringi wasi tilang sebel sustain itself palu ngani amarom sodel mal Allora la time mo and sal mal mo understand the tial tokoy ng ako ra masup. Elang ngaria nakamal guk kilo tatemer mo tiala dikti il matete do be guk ngakadire ka sal do ay gel waisem aktir ka musubringi mo yun. Di at the same time akmal oren sa adra mental shock. Dirga ka adra mental shock kaul wasyang kaul adra blu di kam adra ka siobay. Jadi mengarikir il albel angar lakal may nokne guk ngarari liap PCS team mera le ako mesra tiabelaw island time yang wasi tial PCS team mga mabur basically siya waldul wasi len dira katartil mo masaw sello saw de to asi asumo ko mo restaurant Bangladesh mla angar lakal ko mo ay sin me magimo hal kamamalo matangil was yung net dala aralangais el ad 7 dala agiguk maltutak ra kamiurta netiaul mamla sen tirga gid la dalo pa PCS tiro to se one argument ra kasi maram dia ka society balubeng leadership olbira kalulaw tangar gen mirurti alla legu mesra tigel masaw daringi en tirgel ol tawtal Tiam lama kat bokle mem teguk teorel di muri ol tawtri dia ka ngar lirak lang ara ma ara langay sa mga dia ka ngar lirak tirgel mirura la al adar olbira kalula tamlem tangel wasit mo isaksak tidrak lang ada git leltang gmo skarir ako tulden sila sa obskarer ra alulem Lagi mereka wa blam accept mo si obi mo magiguk ko migi mo ay sel di ibu hindi mo ngrem mangisa liw sa mga ilaw siya simbana society mo tulan sin number 2 humral wasit tiang creator a clone out migration in Jackson let's kung mangal garbela ang artian man tar gusto ni mafil maralgil
dia ka housing availability, dia ka job availability, dia ka ngarap. Ya nexel basyon siya man morning, sila ko tumaraw bulura, ya asim rahmal wide open. Tepagin bra. Again kan magrang yak tidak keluar ngir mga kanyo labi na kadanggi makil betek lam lorba bra taklo. Result 10% 10% try ka ro kamot mak. Idi dia kan beli angara arala. Alo. Don't forget, ang bili angara arala alo angara 10%. Batia rimlekyun mo ay ngiraw era angara mo. Yun akora mo asetian kata-kata makarami. Di subject li nga kadire kal korang irma. Kumiwar milas tial bilas. Ngarga sodi war at belaw mak malunguna. Ela tiagi da ulam mang kora amalgor tiang mirubak ela tiagi da kita tial nomdengel wasea tial yosangal bes yosangal gi a president ma arada ulbia gula ngilu 5 million al moral sel ulngas aududir at government. Era government edel telal madengel era ada lo a private sector edel telal madengel engario aududir at government edim nalngas. Esel mal kora mal mril mal monday ay gagil tukor tigel mala SS. Betul ada mala SS hati segida imul income bertir less than 1,000 raman. Ida kasem sustain ra familiar ela. Ngaram guk tim na loto ta sesel morti. Ang nga utas lo bal mo change ni. Ang kampes na magya loso. Akong daswen siguro sa kanya mang di kaya excuse ra other always malakal pas ra minimum wage po. Namor para la. Hindi ka di minimum wage sa opas ni inguk titirgel ngara 350 ang masal may 450 may ha. Hindi guk titirgel ngara pa siya di malmol mendiakal bulbula pa. So pusit tilmong mengirel ngari across the board. Pero nga sa aududira ra. Hindi ka sa emlo si arada kalmeta agote tumala pension. Yang ngara private tadi ako la pension. Ako la pension. Yang ngara pa aududir across the board ngara pa tiga private. Eko mo nga sa aududir. Which is good. Okay, kadang broter ti. Dia ka will. Oh, hindi ko tirgal bebil majority. Lo arada lo mala SS 3,000 sam, marada nga private sector employee nga aududir, 7,000 gumamada ka nga 10,000. Kudi obesity. Kamu hotel kerja. Dia nga from cook borak commissioning from total picture tial siya singa. Nga kaya well labay omdaswel nga kora Republican Masi siral bol Presidenta Trump. Palang nga tax ram rigel Morio, emilgi sa iyan miram rigel. I see. But compact fund rigel for the first time am lepas sa $300 million. O tip mo siya a theory ra Republican sa Orion. You lower the tax and bigi sa siobay. Exactly. Nga kaulak tirek tigibal warin tigil tax man na morbabara investor ma ano laba FIV license tir. Let the mol pack up marahil. Nga kaumrak mo sa trickle down theory. Sel walungi langgel bolo mal ngartiarbab. Lagi rogol aram ngartiaryo adi mamadings. Mang akori lang even future as kuma rad investor amik mas ngara tax rate review. Elo mesel man ngara at mas I rather go to Hong Kong. Ang half of your tax. Sige datara issue. E direct another problem ko mesel gi. As kuma gal kombalir ang ana mogel maintain ag rogol record the expense. You need another clerk lo mesay gi. Uguk maharatara 1 or 2 expense o kumbali. Mang tomesayit mo si Palau is no longer an investment friendly entity. But go the pack up with oral. Sige daw ko rin ni. Lagi lang depend ra tourism. Tourism is going to get the hit tiang. Believe me. Bigla attack tiang ko to crawl le mal kalom elangais. Kita na mo sa tulo mo is ni alu kita malay gale FCL. Masig ta ko rin ni nga ka think like a Republican. Less government, lower taxes, fewer regulation, igigil niya maging sa economy. At Trump ang approve rin ilan po ang agigil Biden ilmu tulungan sa agigil tax rate. Bela-bela United States, mabelo ang gelsay, more recession all summer. In the tune of 7 to 8% of recession rate, we're missing it all summer time. Yeah, interesting subject mo ka mo din. Dia harap poskebutel tara partner tial PCSTM tara ko ramulo si tial argumental malungot tial sa. So tial luula tax
Sugo mo kabsuga $15,000 el Merio. Ang basta 15,000. 15. Maragong ka-subject to get the full refund. Tax tax na income maragaw. Okay? Malgula kasi anak alwireng amo every April margoy akabalmenta margoy lucia check wasay kambes ay gagid amnet taxem lerul tela bemuat check argaw. Say ay dia siya say ay gagid ay amnet taxela shopping argaw kalem mangarang tel dim la andit net search argaw alen ya uri ulit tamar ko issue at check mul what they ball even outra 1 year. Ano mo lagi mo tingala ano mo? The question saying Sir El adal kipa receipt ringi Michael 1 year so advela ordinary advela the question was selbol Sir El parliamentary del pay back ay ya kada mo sa lugar niya chapter kumo ha 15,000 na uno dem mo hara another clear akti sida imora to chilu birni maybe this be the last subject related ya ngari nga thrill kategori ra tax takara sila 50,000 el medio 50,000 el more 300,000 and say 50,000 more 300,000 options ra company tomorrow PGST te dikirtia isel 50,000 el medio Gumral was omsin del mom and pop. Rablur belaw bababalaw bro ang sige del kategori na 15 million. Sel dia hara tax. Ilang nga ngakapto ka NGO sa member ni. So nisita fundra society. Mang akua agi mo ruringin la mo marakal instant happiness. Nginama ngamli at nga bakampi sa member ni. So irar magakrel kumbali issue checks. Lord Monsieur instant happiness, file a tax setir, refund 10% na refunded. At sila ka mga PGST, hindi ka happen ito. Panso ko kuro na government, nga rin nga ulem, nga PCC, decide was ya bulto para $20 abik payday, el mora endowment fund na PCC, hindi ka luto rin ako na siya government ito. Panso ko hindi ako may 300,000 morwa. Ya omlamek na 300,000 morba, ikiliwan dyan 15,000. Donate rin mo, refund rin ka in right, or tax rebate. I see. Ay kita, baby na tukol gumdas, yung gili na, ang mo diya ako sa mga complain and more executive branch. That implemented yan lo mo yun. At ang kakaraw sa definition, hindi na rules and regulations, hindi that's how they read it. At may rules, tiyak na kita, akatotaw dali mo, bloom lang mo, sila na ko $3 na license sa kay sila ang $7 madagin buit. Oh. Mari mas tol $8. That's consumer's problem. Di ala tiagi daigal base tiragi del molgori ali executive branch sangilu tiam sa olbi holo. Bakmal remember imra yang senator wase tiang adi aku dengli hindi ko umra ko geringili president oldo. Di sila ka tulaklan mo dire ka skuru aber consumers. Kauk to pura subject. Yal bigger pura idungin tuba tara ay sin mal pura shocking disturbing ay sin darabla pulis itiang ay sin lato ka simbong paro vice president maditor bulis sa ultok at kingi ra eli ra press conference itiang isela tal reveal minor kagaringal underage Masong sargi ra 18 hanggang Alzheimer buklan nga wal kam na violate ra wal apne terms ra or tangang pen mong tingilul mo osmari so la tal buy kul nga mal tukod na tal malen buy amlang igal information awase mulbagi is etial gi sal mo sa access so is el morabli nanggal mortal book section nga ring kardir morgong mo ngelo si warap. Oo, sex wala to kasi lo assault nga, sexually assault ang kalangala. Musa alergi. Oo, musa alergi. Lagi tal ata, Ngigi del turno. Di tiang latest in the long line ra talamal del ulgong ko naman urab la police. Etial jail, the weakest link. Kaya masaya kan ay sablal ito na simbong oil beto ka issue ra arni wala kal kirer nga excuse ra pulis kirer tian tel mal
Del sugo mo naman magdugo may kaikit el terlamal el duo. En na mo yang kira om sodir. Oleh ngara om sodir mo ya upul tu next mang aurere el sel atau asay under investigation. Okay? Under investigation margo ang ya trill al adara bla pulis akti ngko kasi kalau mereka akti transnational crime al mung terbebi atul division rabla pulis ang arnya mau mara arter investigation. Ya boleh investigate criminality tial toy ma administrative margo asay atial tetela aureor galel ngani tetela aureor lo sebel do tegir terlamal. Dice unfortunately naru ba oy sel toy. Di tiagi. Dia kira mere police at that time, my Ministry of Justice, did investigate it. Nice. Ako ndas ang kira, we have kira mo nga independent entity, okay? or a commission. Lileak Rabla Police. Le I get ko imlam gatmo, kung dire kal timla remain sa assurance sa police o say nga investigation. Yes, nga investigation mga natin. Hindi gal problem persist. Bro say hindi nga ringi kaduk manginol ba gugto awan. Ako ndas sa sige dal wargi sel independent commission, independent body and neutral body. Sebel nga niya access ringi mang marecord interview tirgal police sir bon interview tir and di access wasay kung makatra imo license magigora karuro. Sige na trial avoid ni. Margo nga mo so is ko wasay. Ngarang pitatulo ur ngal boy gal ngiruk tial gis ngang ngilo agi sirget. Hindi kasi i-merk mo nito siya kaya katong sa CCTV. Hindi na kalang mo review sa CCTV, mga chance yung mga raad mo wasay. Ako ra neutral ang mo review sa CCTV o sa India kang barando ay sa India. And important kita at nakalo. At tiyan la pulis, at tiyan nga protect tak lang lagi na makproblem. Klaw marang kita kira lang at tiyan kita office sa pulis. Au ulo special of director na pulis, el di presidente tu kaun mo. Lumuto lo para tiyan kan alembra abek director sibra ablur bela sel suko sel boloi seiki di sel ko takol ngara make sure yan atana belua tamangal wall burtial ngara kawa umrar ka mo umrar ka sel suko malamol may gagi talaman at tanda ka lesang at burtial terurior ma Ministry of Justice hindi ka lesang di kita atana belua o mesra trend mga tadura adra blue ma concern ma araw ren ma araadol ko energy el direct express ako ka kentilar rir togol burior na oberi arbulis wala point to social may gani kasi ngkal president sura kan sa servo office el direct letter rule sa gani rule internal affairs sa tengah sa servo audio la police ya sumari complaint malu temblar police and dia will investigate tungul more say gid al say gid tua madro mesani dirga kalkat mo please hindi ko nila sa ingkuk tara to ko titirli nang mo mere engya du ay gagid to important re gagid batara audio it's our internal affairs malu kata assume jak say el create an independent commission protect say gid trust other blue o balo atau merata belum merata polis mana ada tik untuk taikan ngarinya to era drugs kata di merai na magis guk magisak pa siya magisa makato ko ramor rawar mo wasi ay kang magaray morgi suada buk mesa report lo si me all time compare el moray gel baby lang uang ara still rola transparency lo rio adire kalau bangira information el morak siya sumo dia kaya gini ngaiger ngaraw go swir maring adra balu malda kasi di mungud ra ka time maring tira mo marar tikal ulis so say tira nga amral maru legal lurior dia ka ko ra kasabak ra ruru ra dalo I hope Ministry of Justice ma executive branch makut magla independent commission el selbo nga mo review tagi let's say tagi terlamal dire kal mo mestra tetro review time and culture ra urior culture sedo siyang culture udah semlamos juga ngerti lu isi na mo dia lesak ngerti era civil police awai sang itu asih tangari artru im bulis
15 el wall swear in artir mo es el mora force police force sel subo mang igal ang aligal amal kung aligal tabara wa si sel subo mang arbitrar ka o meu e kamara rin magulem no siyang daya kan ma se tokora nature sel subo kamakot el WhatsApp experience ka mo bantir professional e kung say gidul professionalism tin sel subo mo militer ka kaurior am sorry kay abal atap persegit culture. culture I hope pek tiragi del 15 meses bulis sa among elmo maral lo mantir tirgel maral tetena ulo segi dar ora itu ngapum tas filngin gila promes angin imol blur belang tial bilar bulis segit Kamu tiyaw do siya medya subject. Seguido de internal affairs, ako to global goal. Ako de kira Guam tial Guam Police Force, ako to si internal affairs ringi. Tida do suela leadership ra Guam kawal adal sumga arm o laba boys sa padangim. Kaya nga rin ang marita kaw, yung gumiwa kura small army technically mes niwil. Los pegar pisi o laba boys maga maneuver tel bulu legal somiu even fact is will advocate the government and take over through code eta. Mang sige del internal affairs sa purpose ringiya make sure mang dia ka liter related trigel police check tire investigator tire. Tuma madaktar police they have to abide by the rules really relak internal affairs o tao talay. Sila ko. Number 2 tel problem rin hopefully tel sila kalbus loro ringi amo ringi separate ringi ardil. Tel ngarti nga problem ringi mal medra ardil masal mga igida bound to happen. Arogul kalbus ra ikan mo kalbulo ya wala mo ngali. Kalbus ra ardil totally separate kalbus sa totally separate facility. Gila dikmak may bound to happen. Ala kalungi lagagi del internal security internal affairs and bound to happen. So hopefully tidal PSL prison lorungi yamal girel segregator dil masan si separation of tiro yakal happen ay Hindi ang ba iso loger ka por ay dungol wasi. Ka uldur klimer ngak se list tilo ba argalbus le sendel wasi ngaringia argalbus ngaringia lo cellphone ngara social media. Kam so di sel ngakadiregal. Dia kumara Facebook gen ngak biskaw metod na kamen tetil. Adi issue dia kal segi mora Facebook issue ngal tiragang hardcore criminals. Manso mo ba cellphone? Issue el gol ra friend nil ngane kel men tom lead kita sa tetil. Remember security purposes galbus mon mutra itpengem. Nangaringa udude mergi mora la karo masya polisa. A witness ka mo open ringi maluben dia. El atiang just another dormitory. Tangar se orang sera akaw si sakit. Ultakamen tetir safe and dia kan sim. Se most dangerous part sa dito ko kasi. Mengarngi? Mengarngi. Bom cheka. Selistek piska mo cheka gel. Oo. Nga kaso kal morsel lulo ko niya kambi. Nakamla mo to tam Jackson member a panel board grievance committee. Mangangyar bulis di suspect ra magkakarel telemal. Ito suspended tir. Indefinitely di mo top the decision na panel grievance panel board. El atya lo sa nga akambes, vice president. This is the worst of the worst. Ang algadadil galabos get assaulted. Rar criminal, agirel bakangkel adel in charge. O police, engel in charge, as suspended indefinitely, kita gitititian mora barom. Selguren sa press conference eli na director, vice president, it's just another crime. And then investigation. Kengkal aigal tokol la mora tingin adra balu, underage. Also kung mga rabalu ngani sel Family Protection Act, ego ay say, egal simmer. So mo kasi automatic simmer mo na kanila man. Kaya alam lang do sa other ni, alam lang leaked out. Hindi ka agad. Adam na in charge, abla siya reassigner tira. Minister of Justice, alkot under training. Engel na in charge at tiyal talaman ng mumlor. Sige na, nga rin adal, sendra, may setting meron kalit tiyam luklo to. Ito kasi, nga rin tublol tour Marcel reassignment. Either ang reward, malubing punishment. Hindi nga rin nila reward. Hindi, nga rin tiril bakar tiril
baktik mo tingin la imo ruba kal gindang okra kamal diling. Ikaduk mamsa da tukara bala tik siyang wasi. Al sukum tima a minister raw kasi dalil mo na Ministry of Justice. The record shows dila ka Ministry of Justice will win the next election. I see. Kamsik, Arnold, Tony. Tony Bells. Hanggang ngarsi gid pwede gamit ng diya protector niya na. Ako na din mo ni say. Di hale daw ay sa kami ang ara ay melbura na may mong kamama ara medium lectura aplikal bus. Marara al selo mestikal bu to kortira ko ng trin. Magigura ka wala ka may kang o mestil etikangar ogwid madrangila. Akura momdas fer por ay dung lo seka direct tara graduate same kal amal mendang ya silse. Tirga ko mendang lo se tirga nga se di 1 hour out of 24 hours at meto. Bak tirga lo ogwid madrangil atin. Tirga tmagarar el ang selugur tiang. El way se kita kita di ate mak tian dia ka even akura training ergi mal something rule ti tirgal ad mal aurora outside the wabek rule ad obot ngi aurora ka na bulu meng imurat ko el mal bring to akmal konger kau dia kadil belau mangger bela kalbus atara ko tul bring ngara ra kabelment ada mongra ngi tirgal tangal ad murderes maurai pis mai kam meng mal bring to mgel adal mo agirel mal medeng liar ngul malo bravo del ngara ngate lo mes la vice presidente mlaro teita ya ela sel kul ngara ra kamitin nga kul ngara te gitu bla kalbus kontrol bil ay gel mulsu ba sa abla bolis masoldak medul sisil every 2 years et rotate Hindi kal ngara sel bol mgate te bil the say gid klaus le maklaw ngem sel te sil mol gorngi punishment ma reward mo ikalo se tigel adal ko sil ganga ko mulun mara pulis maul maklaw tutlel etiam nari by the way newarnak kulger ratara ruig elinda ngilo ko pesel drual ngwasing 2018 niya amnor segid el tara chief elang ngartiam medangara 4.5 years Maraklaw tutil kasi ay gilo ko kambesa segid girel momra investigation dia kadil segid girel mo mes tiad la bulis tiad makara organize ringi isa so mo effective mongil len ay kal bulu ada ka ram ko rakwa bakwa mga tukol time in by lifetime ya bia bulis ram sir to ko radara kar bulis corruption to artir marum kwadrar at mga time mo ay segid hindi gira take care kasi dim sang meri ya ako ba sang issue gire del touch ringi yung club will issue tirga girin make sure yung adult tinamaliat na laman la well protected madiyakal makasak madiyakal tamaliat taratan laman especially in other society girin well protected yung matangil wasya behind closed door itangan niyan manggar sel losa niya akambes girin nga niyan police and understand the secret to yung kao bagay siya na CCTV yak mala information Ani abu ni sil girel dong okol sel bebulate el blow back camera ringin Malaysia sil tiap belakal busa kadomes tiga temili why wadang me off TV what happened ya over CCTV yang ari time slot ni yang ambil ngar on ruludor de clock something like that menggiril dingun mong okori nggel bulis ngar lakpo si kuludor kami tiang bakana suspend ni or publicize ni Alakit, tirga di kasi lomar tayo lang matamal limol po. I see. Sige kita ko na ikil trin mo close subject El deblora alsel pumda swing. Siyo ka nga nagit. Eso ka through til repeater ngi. El gukti mesegel gukti problem ni. Ang mo siya gyal sa kabir po sila miscellaneous parts. Society El ablam deng sa nga mo oti selun de swim ngara ko na hukta de swim pesca ay malbum di ka. Ko oti o singa migel bela may gel buksom subject. It's all yours. I see. Ya malungil kita tal dua as you know tel media free media waya fourth branch la government kita ngartiya nga lol to the freely dia ka adal lo maktak tergi
Madya ka adal influencer gid, madya ka adal porwase. Oktober riklak im all madamiw. Nice. Dia kita ka free of the sweat. Hopefully a leaders gid oren sa ika. Like I say from the beginning, tiang ngir mga diwasel. The swell nga gid Kevin McCarthy BSL, the Speaker of the House Representative Ramigil, say not all solutions are in Washington. Masa robul solution na kabinet na Miguel Tarab superpower ay na siya nga Washington. Dahil ilimos kalado laba ang sa direct atrapalo. Pasti na chance mo do especially a free media. Dunia rogul mi lulda so aklung ya la to dra rogul mut. I say lagi dia. Oh, direct legislative debate tawdas. Debate len that's the only way to find the truth. Kalau siga klamrang ngiluldas, kada debate tawdas. Mas kuma ada government debate tergi, irtir continue tel debate until mo matigil sel. Luko tulung ngiluldas sa uspe ringi. Lengar mo nga ruba ka dingara bay. Sel udo swel ngil gotum si ruba sa kita follow ringi girmak. Sing why say dia. Kaya na mo ko abulad. Alang askuma ka real boy ga wilaw the swel, ruba ka rong si. Dum siya usual ng gel, ulo so alam rigel girmanga tumrak mo say everybody has some kind of truth lola. Agus per example ra gagidal adal mle creator at tele hotmail.com ge ultra telulda sa dim lang adal marar mangore mul mora gagidal Bill Gates ekwa say Bill Gates agultra urtial uldas le gor gamiumba po orar masih tela aralan masih tiagi masih akdabler ngi lengrang letel ang almut kuludo dak maker ngi asuma kulil free so lang make money from the advertisement ngel boy ga maldim le he was a nobody ngabi gra India ding ulaba udas wenirma in all time I got email rogadi free because of one guy boy gra India nobody knows him ding ulaba udas masih example masih not necessarily ang rulmud o laba ang ngiluldas. Gila po laba ang ngiluldas. Makadara bro laba na maskin. Yakad mertiang ay oto ng katado. Really? Moringa debate. O moringa debate o oto ng ngiluldas. Man masawra te al medyo na kamiw. O ikaw ang hirma. Dia nga ka mal imurato ko in mal dire mal kora o mesringi mal mringa ulsyo si tiang milgram waise. Al sera igal mergolo ko arrak. Sabat liakla kabmentri gide mergo Michael mergo meti urra rabot do kulits ngaringa tol ko mesringi ra adlong lela al du rabuai mar adra bulu mar mataklir ang ngam naringi kal ruba ka yo lam dingi magi sel aktif mal ubeng melmol meringil luayam ka makar tol el adu auldasul mol mongo terga ka auldasul matri elago mesra mataklir ngar olbiak lulaw ma president bayang jadi imoy tatoy jadi imoy takos petition awaldar tel adra shobay mar adam lol girel tel togora tak sadir iliti itirka maigada alangliar adam rangla arak tal gitel aidel sande dal mangraigang etiam mol ring raklangar ni itirka dia katartil ku komok to se ka halle me do mes itirgal adal ngar eunet il mangal kirelaiga akmu tirgat mengira adam mo wayar por ay dung mo marcel mo stop ra kabelment dal olbiak lula aigang malubar ada bigis mo wadar mo teklet mo mele sa bablay mo igang mo teka action mo at least rengas elo sa dal react lo sa 2020 gilil siya petition o gira WIOA el moralmente te iliti not even recognize me Tinilata, medal taltela al signature mo. Ini kan betul ka kumesar adam na to uldas mo. Ito di emoit. Nga kamla angara parta leadership at one time se sumar ada bora bara wang remide lo to swir malu ada na petition mega dunis panel mori. Mos modi ra abual was tiang magrak. Hindi kumesa lang kumeseng saksek. Di oitim ko moda ka tutre mo connection issue ra klugo bay kam gdi manal mol mom bay gel lo se gda mom saul moda ka tutre la uldasu matko il mom segida matko mal bader nga kale ko mesringing maral mo ise sakseng ra mataklen rulid di moda ka tutre la uldasu to Aki sertial information at yang amna simbong ra Island Times. Ilar
wal kwa di omeser ni ang tial reporta kasi sel mga 200 2022 right time asabel wasi unofficially 202 ako dal narama blur belaw temat monster tira other belaw di tiyak naman interesting ang statistics el marsegil article wasi ay gero ko iludaw dan luudra akamaldi ra 2022 at 10,104,595 sel lour clore sel ay galup lour sel 2021 hindi chlorine 111,338 I'm sure ulgum ko daw may cycle statistics ang marala trend al abi marala borba marugong ay di sila tolu ka 6,197 na ma 132 ludaw terbelaw di siya igil plungalaw daw Kung sokal di mo maskaw Mr. Henry, kaya ngalaw daw dul circulator blur belaw $10,104,000 sa tiang abral daw daw. Daw ulgum ka ulgum 200 total da Kudos pa 200 mergo yung divide with 10 lang ala 50,000. Average sa gid ray kan. Bisa gid kad masukal sa sila tigingan ara belaw. Taray gelo rega tergid magata kawat denge iklaw tergid kasi sakrat tingin ma tila ada belo at the same time hindi lang kukya kasi bedel di mo taigel langaliran at mamundaran at kasi hindi lang malo bereda o yung kalau di regal kaya kata kasi sa hindi lang kaya kasi raw so say tilgay gitu kuk malo berada tial sum malo bereda kan kita kata makaray kulin kurang mo sabihin bagay magkakrabik la pero Taktara raswa tiap silmura kalau managara tiap bila ratra time namugele ya well mornya National Burial Insurance le tial $10 million is a lot of money sumura to mangarinya insurance kadi pay small premium silmad adara ito smuga 10 15 20,000 kel pratilgit malkol oy mang senamo lagi tangara health insurance dia kami debora a burial insurance group tribal bol gagreya gagile pressure adara lu ay si ya mal kula bal to tira Jackson maka tilo ya kadi statement na udeng sira press conference eli breaking news presidenta Minister of Finance amni saing ra MOU ro magila pagwa belaw maglo mong ako ta congratulate tira ta will really abay kansun na kawas abelaw man-disconnected tiyan rogil toy loro ringa kami minter leng kita amla belaw ra ngaramon ngidil toy ra blur belaw blolo sa ringa kami minter belaw matara blu ako tar belaw mo understand ro sing ngara ka mo sa sige na ako mesra tial administration ngwalom dasul wase halagi bo pri aklong sa magime gidi mo ispo di mi ulo mas kami dia ka tutula patra umol patra mal akman mo simbara akabalment tergit selo dasul wase kita dia ka specialist society dia ka role ngistya lugo mo re de ya government wala kutol approach tir a congress el public meeting ro ay ang aramon dia ka TV mangaram dia radio ko na radyo ka organize tir at adu gila siorar pero same the close to everybody wala involved el mon momrexay et mo secretary mo ro rupul bela el mon momrexay el mon ya barala blu et ya do ngolel bela matara blu dia kan do ngolel administration ma belaw ma administration na Trump. No. Tiya dalong lel belaw matara. Luma blu. Bak kurang setir maluila na rin tamlawin o ruliyawin ludor hindi ako omdas wasi. Hindi ako omdas wasi kama matira kay partner tiya. Hindi kami taom do to all diwe kama madagi mo tingin kasi wiraru. Kita kita mo rin raklu. Mo ba siya lagu mesra tiya ludor hindi ka dilti ay kit. Tiya tax mo kada sa aro na ringileng i-implement rin yung mga sa atin. Ang
Ang kakaulimay sa news, muy regal, nga social media, luwagan mo. Presidente di makalaway silwasi nga nga rin. Hindi luway silwasi. Akmura sa Ibal, mura Los Angeles, mura Abu Dhabi, mura Saudi Arabia. Di malakalaw mo so sesel mura Amerika rin ako global good trip para mura sa Ibal, mura Abu Dhabi. Kaya luwasi agim la rulia breaking news. Agim la Tiga nagkakaril agreement ng mama. Berigal maging sa MOU. At least tell doon siya igagid may gagid na. Engul mera press conference. Hindi ako tingin was kitirgan, hindi ako tingin was itel bulwadal. Hindi ko mera ito ka berigal expected kita appreciated. You know, yang nga bulu tela di gemiul kasay ada belum sa mo. Appreciate mo yung takar gid. Di bulu rira everyone. Kanya tukol bala Jackson was ya kagik ragi gre. Kagik rak. Dia kan sebenarnya mal kagik lagi tukol lorula berigel bergit. Jadi lang at target del subadi del was. De sel go messer sel sel MOU sel estilise sel plan news. Kemudian was enta ako tulus tubadi sig del MOU. Embassy la berigel. Ka adra news magmatagay ma. Kambes magmatagay ma. Adra news. Tinggal ko tumle legal sell information ng mera blur melaw the US Embassy. Dito marara blur mo understand that tokol do. Ya bela mil erel ko ngo olgi batiak krigi den eli. No, to me hindi ka kasi tokol len. Selk simbar niya timis kami agi ganel history kambes. Dedication ng mela nga Amerika mla to asutertire. Emo mo dura US Congress. Ya labong etia Tira ka email, tira fax. Mortil masih tira nga tira dia kalau termo. Cak saya tebe lau dia bil bita. Very low to me. Mas ndor tir min dia kalau dia kata tilom termo dia kalau termo. Official text ra Google belau ban berikan. Jadi mes awul mang compact tergit. Amerika lam low respect tergit. Dia kata easy goal bro. I see. Nasel gumes tergit yang Toko na di mo na doon mo yung TV kako doon mo si next program martir amel mo trar tial blag saing at yam na gina dal gonger ngiro ko mo saing ko proud saing Mo tel to ra tax ma wa crypto may kalbuto to ko la tikmul wai selling mal makita ngo kora dia kan makita ngo akswe ba ngo kan sugo mang society amo disconnected administration sige da ko ramle program ram at sales ako tendi so kalau wais rumil was egan mergol im rap itirgel ko sponsor tial gausis akla palawar aqul mesil tal gibera tial show igalo mas kumam limla maral maldita damak merenga sulela palawar ra o singil girela a free press kablu number 2 hindi ako mawes sa Mr. Wilter Amla mo niya es el talk show ni was ya government terhit angare ya rungura al TMC amla allocated edek klora Friday every week el morning gire bukro siya labas sila rungulo ma o singil gire la government ya nga ka onter nga makambese banbreng sila Jackson ako so after this hour hindi ako mo maral was give them migra wrong appointment. I think he's the right person and mera. Abasyol dangargi kita share all this with. Nga ka mal merenga suliu rogul no se miu lom mol tun in mera TMC. Bese un líder algo que almlay. Adi ngargi agarel technical difficulties ra. At TMC se bebira time over TV. Engora mo awana odioma. A video mengbera la audio gire. So please be patient with us ya. Ang awak limited alwi ka trial ada do tim PNCC ruling mo o gira rohula o man sulang saya kasi sa program el alsils imutro maklat kagid in almor bada dagil mutro mo malmol every Tuesday at 3 o'clock afternoon may igang malungil sils ako malmisaw ma Sunday